بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا. يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Obboloowwan warri tawfiiq BN hordoftani yookaan ka jala deemtan duruusa karaa intarneetatiin isinii dabartu tana bakka jirtanitti bakka qubattanitti nagaya rabbiitii fi raxmanni rabbiitiif barakaan rabbii isin irratti haa taatu. Bakka bal'oo dhuftani, bakka khayrii bakka gaarii dhuftani, khayrii tana jala hordoftanii khayrii asirraa deemtu tana qabattanii baratutti obboloowwan jajjabaadha. Rabbiin nu cufaafuu haa laaffisuu, khayrin irratti turuun ni jabaatti. Warra rabbiin laaffiseef qofatu irratti turuu dandaya maleehi. Orma rabbiin laaffiseef sanirraa rabbi nu haa taasisu. Duuba ni'imaan kun ni'imaa hangana jedhamee hin beekamne obboloowwan. Culamaa'in nu dura dabran zamana seenan zamana dheeraa keessatti yoo nu himtu rakkoo hedduun miidhama hedduun hiraara heddurratti ilmii barataa turani. Ammoo manuma keenna keessa teenne kompitaruma keenna dura teenne bakka addunyaa tanarraa intarneetni jiru cufatti gorsi ilmiin nu dhaqqabdee jala deemnee baratuun ni'imaa tab'aati miti. Ni'imaani yoo shukrii ittiin godhin namarraa fudhatamti. Yoo namni shukrii itti godhe ammoo hanga sirra rabbi namaa dabala. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. yoo ni'imaa ani isinii kenne irratti na galatoonfattani, yoo isin galatuu irratti na deebitani, ni'imaa walitti dhaabee akka halkanii guyyaa walit dhaabbatuun isinii dabalanuun jedha rabbal aalamiin. duuba ni'imaa tab'aatimi haa jabaannu. Ardhan tana darsiin suuraa walii qabannee dhufne eega suuraa tana duraa suuratul casri qaraanee irraa baane
سورة التكاثر سورة جدمت تنا دروس إسئي وكان قراتي إسئي وكان هيكو إسئي ولي إيقالله سورة التكاثر تني bakki isiin itti buute suurowwan makkiyaa jedhamtu ta zamana makkaa keessatti rasuulli qubataa turan buuteya عند الجميع شوف علمائي برتي إسين سورة ومكاتي زمن رسول الهجرة مكة رمبهين أسو مكة كيس إسان جيران سورة ومبوتر إسين تاتو جدان سورة التكاثرين تون بو إنسي سورة تكاثري تناليني eega suuratul kawthar buuten boodatti isit itti aanee bu'e jedhan suuratul kawthar qaraanee dabarsin eega suuran kawthar sun buute booda isiitin suuran sanitti aantee nabiyyicharratti buute suuratu takaasurii tana jette jedhan ulamaa'iin islaamaa duuba kaayama keessatti suuraan tuni suuraa alqaari'atuutii walitti aanti yoo qur'aanni gubbarraa gaddeema alqaari'atu qara'an suuraan itti aantu suuratu takaasurii tana suuraa wal fakkaatu ta walit aantu jedhan maalif walitti aante suuraan tun lamaani rasuulli maa walitti aansaa jedhe culamaa'iin hikmaa kanarraa yoo nutti haasawani suuraa alqaari'aa san keessatti rabbi gosa lama dubbate jedhan warra mu'mintoota fi ciishati raadiyaa keessatti tahan jedhee jiruu jaalatamtuu taate keessatti tahani warri mu'mintoota miizaanni isaanii ta khayrii ulfaatte fi guddatte warri ammoo miizaanni isaanii ta khayrii jalaa gadi haffallattee taamtuu irra guddatte haawiyaa keessatti tahanii jedhee rabbi haasaye tuuta lama achitti rabbiin haasaye suuraa san keessatti tuuta lama rabbiin nu haasayeya eega tuuta lama nu haasaye duuba wanni akka miizaanni namaa ka khayrii aakiraatti namarraa gadi sablatu gadi laafu wanni nama taasisu cibaadaa dalaguu dhabanii attakaathuru jechuufi wal fakkaatte jedhan mal wanni ati khayrii teesirraa gad diqqeeysu aakiraatti miizaanni kan kee wanni sababaa diqqeenna miizaana kee ka aakiraa sittahu maali jettee suuran tun himteya alhaakumu ttakaathuru hattaa zurtumul maqaabira jettee himteya warri akkanatti heewasame kana miizaan isaanii aakira gad diqqaate jechuu himte jedhan duuba suuraan teenna takaasuriin tuni aayaanni isii aayaata 8 akka namuu musahafa qur'aanaa yoo banee laalu if dura qabee ijaan argutti isiin aayaatuma 8 jedhan kalimaan isii 28 kalima kalimaa 28 jedhan ayaanni 8 kuni kalimaan isa keessatti taate kalimaa 28 jedhan culamaa'iin islaamaa gargar baasanii rabbi irraa haa jaalatuuti akkasuma ammallee 120 harfan suuraa tana huruufa isii harfiiwwan isii tokko takkaan lakkaayanii aayaanni 7 kun yoo qubee takka takkaan lakkaawanii
hanga xumuratti qubee irratti suuraan tun xumuramtuttu lakkaawanii culamaa'ini waan harfi isillee haga nuu himan huruufa isillee 120 jedhanii culamaa'iin rabbi irraa haa jaalatu culamaa'ii islaamati hanganallee waan silaa hangana dhokataatanallee gargar baasanii addeeysanii amaanaa isaan birattaate kunoo dabarsan caalam addunyaa jiru ka muslimtootati duuba yoo harfii 120 taate harfii takka namni qara'e 10 yoo argate 10 bakka 120 obbolowwan sawaaba mee ilaalaa isinummaan 10 bakka 120 harfii takka 10 bakka 120 namni suuraa tana dhugaanii huruufa kana haqa isaa eeggatee qara'ee xumure sawaaba hagas gayu rabbiin isaa galmeeysa yoo inni suuraa tana qara'ee gadi xumureya duuba suuraan suuraa ajaa'ibaati sahaabdonni akki jedhan akka hadiisa muslimfaa keessa jiru duuba namni sahaaba'aa tokko rasuula abdallah binu shakhiir nama jedhanitu rasuula suuraa tana qara'aa jirutti dhufe jedhe suuraa alhaakumu takaahurii tana ormarratti biyyarratti qara'a jedhe hanga gama isin boodatti irratti qara'e yaquulu ibnu aadam ilmi aadam ni jedha yaa horootiyya yaa qabeenna kiyya yaa waan awwalitti qabe jedha ilmi aadam kuni suuraa tana qara'anii nabiyyichi yoo fassaran sila ilma namaa kanaa ni tahee qabeennarra waan inni nyaatee dabarse male waan inni uffatee fixe male waan inni aakiratti hambifate male waan biraa ilmi aadam addunyaarraa ni qabaaya in qabutuun ta isaati miti ta warra isa duubata fudhaaltuu isaati male addunyaarraa wanni ilmi aadam qabu takka waan nyaatee ittiin qaama ifii ibaadarrattiin jabeeffatee ittiin jiraatu sooratee jiraatun tanuma tunta uffatee huccuu qaama isaatiin sattaratee uffate tanuma tunta aakiratti if dura dabarsee sadaqate wanni achirraa hafe ta isaati miti ta warra dhaaltuu isaati jedhan nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamuhu alayh duuba suuraa rasuulli sahaabatti qara'ee gorsa'aa turee jedhee hadiifni muslim kun nu addeeysa bismillaahi irrahmaani irrahiim alhaakumu takaathuru hattaa zurtumu lmaqaabira suuraan tuni sababa irratti buuteetu jira jedhan culamaa'in warri asbaaba qur'aanaa jala deemee nuuf addeeysu ummata islaamatiif addeeysee gargar baasanii sababa itti buute qabdi suuraan tun jedhan sababaan isin itti buute waa heddutu haasawame ammoo wama tokko keessaa mee ka namni akka kortoo godhatee taanitti illeen gayu akki jedhan gosa lama ta ansaararraa taatetu banuu haarisa'aati fi banul haaris jedhan banuu haarisa'aati fi banul haaristu isaan lamaan kun gosa lama ta ansaarati dhaaddannoo idduu isaanitti walit dhaaddannoo argamsiisan jedhan akka malee jarri kun lamaan walitti dhaaddatanii dhaaddannoo cimtuu argarsiisan idduu isaanitti akki jette gosti takka jara lamaanirra
mee isin nama akka ibaluu ni qabdanii gosa teessan keessa ni jira hayyuun akka gosa teenna keessa jiruu teessan keessa ni jira qabaatan akka gosa teenna keessa jiruu teessan keessa ni jira jabaan akka gosa teenna keessa jiruu teessan keessa ni jira gosti takka akkana jette jedhan ansaararra tuunilleen hoo akkuma isaan jedhan san jette maal isinilleen barataa akka keennaa ni qabdani jabaa akka nu qabnuu ni qabdani barataa bareedaa akka nu qabnuu ni qabdani jedhanii gosti tun lamaanii idduu isaanitti walit dhaadatan jedhan inumaa dhaadata bira daranii ka jiruun dhaaddatanii mee ka jiruun dhaaddanne irraa baane mee kootta bakka silaa itti owwaalamnu warri madiinaa itti owwaalamu bakka qabrii tana dhayne ammallee du'aa keennan walitti dhaaddanna kunoo laal ibalufaa qabriin isaa tana barataa akkam hayyuu akkam damiin akkam jayna akkam qabaataa akkam sayyida akkam jedhanii hattan qabrii keessa deemanii ka du'ellee walgarsiisaa walitti dhaaddatan yoo kana rabbal aalamiin niga ka sirrii waan maraa beeku kun waan ormi kun dalaganirraa aayaata buuse kuno sababni isaanirratti haa buutuu malee warra bifa isaanii qabu ilaa yawmil qiyaamaa warra dhufu ayaan irrumatti buute waa takkallee warra bifa san qabu duuba rabbi akki jedhe aayaata buuse alhaakumu takaasuru alhaakumu isin heewasee jira alhaakumu isin shaaggalee jira kunoo isin heewase yaa ormana isin heewase maaltu heewase attakaasuru heddumminna addunyaatifi heddumminna ilmaanitiifi jabeenna gosaatiin isiniin isin walitti dhaaddatuun kun isin heewasee jira aakirarraa jedhee rabbal aalamiin kuni alhaakumu isin heewase attakaasuru heddumminna ilmaanitiifi heddumminna qabeenna hor'ootifi jabeenna gosa nama keessaniitiin isin walitti dhaaddatuun kun isin heewase aakirarraa heewasamtan jedhee rabbal aalamiin duuba warri gariin akki jedhan alhaakumuu jechuun tuni ansaakum isin irraanfachiise aakiraa isin irraanfachiise attakaasuru heddumminna ilmaanitiifi hor'ootifi gosaatiin walitti isin dhaaddatuuni aakiraa isin irraanfachiise kanuma male dhaaddannuma kana bakka deemtanitti kanuma deddeebisuu male kanaan walitti isin kunoo walif fokkoruu male waan biraa irraanfattan aakiraa irraa isin irraanfachiise wanni kun jedhee rabbal aalamiin duuba hagam takkatti aakiraa isaan irraanfachiise hattaa zurtum hanga isin dhuftanittu almaqaabira duutanii qabrii haga dhuftanittu hanga kunoo jasanni keeysan baatamee ruuhin isin keessaa baatee du'aa taatanii qabrii dhuftanittu duuba qabeenna fi ilmaani fi gosaan kanaan walit isin dhaaddatuun kun isin heewase hattaa zurtum haga isin dhuftanit duutanii qabriya haga qabrii dhuftanitti kanaan walitti dhaaddatuuni isin heewase waan aakirarra namni gaafni innif beeke edaawwa hirran jiru dhaaddatuma qofarra ture kanuma malee edaawwan jabdurran turre jedhee haga qabrii gahutti hin beeku jechu ammoo gariin culamaa'ii akki jedhan alhaakumu isin heewasee jira kunoo jedhee rabbi ayaata buus
التكاثر ilmaan fi qabeenya fi gosaan isin kana walitti dhaaddatuuni heddumminna ilmaanitiin heddumminna ammas qabeenya hor'ootiin heddumminna nama keessan ka gosaatiin walitti dhaaddatuun isin heewase haga isin inumaayyuu jiraa bira tartanii hattaa zurtum haga isin ziyaartanii almaqaabira qabrillee ziyaartanii du'aan isin dhaaddattan takkatti duuba gosaan wal dhaaddatu gosaan walit dhaaddatuun hagana takkattu isin heewase jedhee rabbal aalamiinni aayaata rabbuuseya haga inumaa isin jiraa bira tartanii hattaa zurtum haga isin ziyaartanii almaqaabira du'a qabriiwwan ziyaartanii du'aa keessanillee walit dhaaddattanitti hagas takkatti isin gosaa fi ilmaani fi qabeenya walitti dhaaddatuun hagas takkat isin heewasee jira jedhee rabbal aalamiinni wama dalagaa isaan godhansani dib godhe aayaata irratti buuse wama dalagaa isaanii fakkaataa rabbal aalamiinni buuseya duuba silaa wanni qabrii ziyaaraniif obboloowwanii haa aakiraa yaadataniif qabrii ziyaaran zamana awwalaa keessatti dhoorga'aa turte ka namni warra qabrirra dur waa kajeelu san ka warra qabritti namni dur tawassula jira jedhee herrega'aa ture san du'aan nama fayyadaa zamana wallaalaa san qabrii rasuulli ziyaaruu irraa dhoorge sahaaba eega isaan waa baratani eega namni du'e naman fayyadu ifiifuu du'a yoo itti lallabanis naman dhagayu innuu kunoo silaa nama fayyadee goda qabrii san keessa dukkana san keessa maatii keessaa bahee hin jiraatu du'aan naman fayyadu eega isaan baratani qabrii amma ziyaaran wanni ziyaartaniif du'a yaadattanii akka ibalu du'ettanilleeni addunyaa keessaa ni du'a mana addunyaa keessaa bahee mana lahdii jedhamu kan ani seena osoo guyyaan kiyyanattin dhufne qophaawuu qaba waan rabbii kiyya jaalachiisu dalaguu qaba waan qabrii nabbal'isee naa ibsu dalaguu qaba jedhee akka namni du'a yaadatuuf eegas eega ormi waa baratani ziyaaraa jedheen silaa wanni qabrii ziyaaraniif khayrii tanaaf ziyaaran ormi ammoo if dhaadun isaa walitti dhaaddatuun isaan bira kutte san dagachiiftee haga qabrii silaa namni du'a fi yaadatuuf ziyaaru saniif dhaqan gayutti achi dhaqanii du'aa walitti dhaaddatuu isaaniin geessiteeya waan hamtuu jechuu obbolowan islaama hattaa zurtumul maqaabira jedhe rabbal aalamiin kallaa rabbi orma kanaan duuba akkana jedhaani kallaan tun radcun wa zajrun lahum an ittakaathur yaa orma isiniin kun heddumminna ilmaanitiif qabeennatiif gosaan walitti dhaaddattaniyo kalla dhorgama kanaan walitti dhaaddattanii yeroo keessan kanaan gubdanii aakiraa keessan dagattanii aakiraaf carraaqatuu dhabdanii kanumarratti cumrii keessan kuchisiisuu tanarraa dhoorgamaa yaa biyyana wamaa kun dhaaddun kun wamaa isiniin gootu waan aakiraatti waa takka miizaana keessa isinii miizaana kayrii keessa isinii aanume wama namni walitti dhaaddatu kun wamaan qabu akka tiima lama kataphatu warri maddii taa'ee daawwatu suni ifumaa waa takkaillee silaa hanguma warri taphate sun qalbii gammachiisanii qaama sochoosan san hagasillee kan goone asumaa warra harka dha'u kana misaalli nama qabeenna fi heddumminna ilmaanitiif gosaan walit dhaaddatu akkanuman wama takkaillee bu'aan aakiratti isaa galmeeffamu waqtiin isaa hadiyyoomuu malee wamaa keessan jirtu
kalla duuba dhoorgama kanaan walitti dhaaddatu kanarraa dhoorgama dammaqii argadha waan kanarraa dhoorgama yeroo teessan tanatti hin balleessinaa dhoorgama sawfa taclamuuna akkana jedhaan rabbiin duuba orma saniiniya sawfa taclamuuna wamaa isiniin gootu dhaaddun tuni dogongora sun kanaan walit dhaaddatuun dogongora namni aqlii qabu waan guddoo hamileen isaa tahuu qabdi malee kanumaan dhaaddatee umrii fi kana fixuun qabu sawfa taclamuuna gana beekuuf taatani dogongora isin irratti taatan kana akka yeroo teessan isin dhaaddatiinsa qofatti ilmaaniin walit dhaaddatuu fi qabeennaaf gosaan walit dhaaddatuun dabarsuun keessan kun dogongora ta'e sawfa taclamuuna gana beekuuf taatan dogongora keessanii idaa aayantum yoo gartani maa quddaamakum waan fuuldura keessan jiraa yoo gartan yoo duuti yaqiina taatee isinitti dhuftee qabrii ziyaartan yoo ammallee dirree mahsharitti baatan yeroo san dogongora keessan arguuf taatani osoo guyyaan sun isinitti geettee dogongora gaafas gartanii nadaamaa qofatti hin hafne amma irraa dhoorgama akiraa teessan heewasadhaa shaagaladhaa jedhe rabbal aalamiin duuba suuraan tanarraa ayaata hanga rabbiin laaffise kana ayaata lamaan kana duuba ayaata sadeen kana qaraanee ayaata afran dhufuun hanga darsii itti aantu keessatti walit deebinuttu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu akan gabbaraman Allah maleen jiru khawaan uume hundaa fireesaanii hiru hojintiya yaamuu ilma namaa hundaa gabbartii biraarraa kara rabbii guddaa jiruun addunyaatun barta sobaatii تخيستي وارنتا آخراتي وري ولكبة دوا خيسا قلن خسيفي مجر كنتي BN وري ولكبة دوا خيسا قلن خسيفي مجر كنتي BN بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد الحمد لله جاد الدبيه خدين اسلام كان ابان ربته ابان فد عمر اني سودان ده مي بلي سقنو يوانا ما ده مي كمز كان حدا دين التفوق كدين اسلام سرابتجه خنو دين نجرا إني داراته هاتا ويوتا أنا من فرعانه قديده ربي الألو يدنده ندم تنونجه إخوان مجران وقرسيس قرا إن الله اشترى يا إخواني والله يا ربي كن قادرا ودعا في جرؤني ساركم سأجرا قنودا دجاتور قرقودا كافرا نسمو دنيا أتنرنو جرا أخبك سابو يدو فم أسكبرا الله جيغا فسيسي زيغا جرا حسبنا الله جنة إسان وقايا هندرا ربي نبي إبراهيم باسي بدرا أخك قودي مجاقل جيغارا أخنا شكين كمنو نوفيس ساجرا نما إركو ربي را إنيو سر ديرا نقرسيسي غرا إن الله اشترى يا ربي يا الله أتسي قادرا وعن بين دغنه أقبلتي إن الران وقرسيسي غرا إن الله اشترى وعن بين دغنه أقبلتي إن الران وقرسيسي غرا إن الله اشترى الرب ما نوخ ديني إسلاماتي اتجران أمو فردي قيساتي سنة الراوان سال أفتي قداتي تاتا فجاجرا هنكم نساتي وهي اللي ما يجرو جلالي بجاتي اللي ما أبوتي ندلت خيستي
خنو جراج إسي ربنا نقرأتي إيمانا وخني